अहानबद मरोइब पाव मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC लौथोउ हाइदुना मुसुना चथरिबा पुंग निफुनिपाल की जनरल स्ट्राइक ना मौसा की पुंसिदा चाउना अकाइबा पीरे अमसोंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC लौथोक्ट्रबदी महाकी मथक्ता फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ना थिगतपदा वारेशन पुरक्पा ngamloi हाइना हानगी डेप्यूटी CM गायखांगम ना हाइख्रे करमजेरी STB पाव मीटिंग ताबिरी बसिंग तराम नोकचेरी होजी पाव सानों न फिजारी मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर AP पांडे लौथोउ हाइदुना मुसुना चटखिबा अहिंग नोंग्याइदगी चथरक्लिबा पुंग निफुनिपाल की जनरल स्ट्राइक ना महुसागी पुंसिदा चाउना अकाइबा पीरे जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइदुना महै लोइशंग थोंग हांगनखिदे सरकार की लोइशंग सिंग महुसागुम थबक काबगी चांग नेमखि ख्वारंबल कैथेल थोंग हांगनखिदे थांगाल कैथेल पौना कैथेल अमदी बीटी रोते लैरिबा दुकान सिंग थोंग लोनखि इमा कैथेल सिंग महुसागुम पोटफम फमनखिदे लंबिदमी हानगुम चटनखिदे पेट्रोल पंप अमदी सिनेमा हॉल सिंग थोंग हांगनखिदे मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर AP पांडे लौथोक्ट्रबदी महाकी मथक्ता फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ना थिगतपदा वारेशन पुरक्पा ngamloi हाइना हाना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा MLA गायखांगम नंगसी बाबूपरादा लेबा महाकी क्वार्टर दा पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबदा फोंदोखरे महाकना मखा तारादुना कांग्रेस पार्टी की ओइना मियोय तरेत ना साबा महाक मसाना लुचिंगबा कमिटी अमना MU की वाथोकी मतांगदा थिगतखरे VC मसादा अईब चेरोल पीरबसु उननब तंजा पिरक्तबदगी उनखिदे कमिटीना वाथोक असि वारी शानदुना वारेशन पुरक्पा अमदी वारी शानबदा यानब ngamdragana VC लौथोकपा हाइदुना रिकमेंड तौख्रबनी मुसुना VC की मथक्ता सिरिबा मराल असि अचुंबनी नुमित यांखैनी हेलबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक असि कमिटी सेमदुना थिगतहनबा हाइबसि यामना थेंगमल्लबा अमदी मरम चादब थवोंगनी हाइखे सादा तौबदा करी कायगे हाबनेदा मै साबा मतुंगदा तौ करी कानेनि सिनि असि मसिम लेगे अदु फैक्ट फाइंडिंग याम थुरा तौरगा याम थुरा थोपिबो फैक्ट फाइंडिंग आइसे आइदि यामना फजना थिनिङाइ बे लेते जस्ट फॉर द नेम सेट तौबदा बंगाइरे लवे फैक्ट इसिदि तुमरा लोइनो थिबदो कोन थिरबसु one thing is very clear that छात्री सिंगा BC का तिन्दब यादरे ओजा सिंग मसेन समनब यादरे असी द कॉमन पीपल of how खंजरब पोने हबा का हंगोइना हाइबदको लेमिनब यादरे तिन्दब यादरे युमगी करेन पियांगांग फावदा खाइनरी बनिने तिन्दब यादरे लेमिनब यादरे हातारदी फबा फतब पोनमक तोक्तरा एगो तिन्दब छि वारे हातारदी खनफम दि थोक्तरा बॉर्डर पिलर की मतांगदा महाकना हाइखिबदा कांग्रेस पार्टी ना बॉर्डर की लम पिथोकलंबा लेते पिथोकलमे हाइबगी खुदम पीबा ngamdana वांगांगबा कानरोय बीजेपी ना पालकलबदी मणिपुर करिनो अमदी तौरकनी हाइना मियामना मतम कयादगी हाइनादुना लाकलबनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना करिसु सोकहलोय हाइरम लगा बीजेपी की चीफ मिनिस्टर ना सेंटर दा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना सोकहंदनबा मेमोरेंडम पिशलिबा असिना करिगिनो थवोंग असिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंगदा अरोनबा एजेंडा खरा लई हाइबसी मयेक सेंगना ताकचरबनी ngamkhai sogalabadi fam thadokani phongdokpagi mahutta ngamkhai kahendana hotnabana hena fai citizenship amendment bill 2013 asi pass tawraklabadi manipur da ILP ga manaba bill ama pass tawrabasu madugi kanaba karishu fangloi haike manipur ki interest se compromise tawraga ai pham lengdra loire ai sabri soktra loire haibudi laibuk thiningai ni ko matai lon de thok ko manipur ki interest thoklavdi ai ki lanai ba ai pham dudi ai de lat to hundokhi ki haidana mukpi hoba madomda akhoi punamak se lepe hai dona doli khakpa ya ba pot na ti ha masidi ai ko gi igi mari ni ha citizenship amendment bill 2016 it is nothing but a total negation to the aspirations of the ILP inner line permit laigata bani haida khanjaba ningjaba ngamanga na different question ne khoi khoida jaba pot ado madugi against ni madugi negation ni haibase athar laida hai tin matum tasalang hang bawani खुराई माइकेदा जनरल स्ट्राइक असिबु सौगतपा मियोय सिंगना लंबिदा थोलक्तुना अचत अवोक सिंह थिंखी
अमरोमदा जनरल स्ट्राइक असी उरिपोक लंबीदसु चाउना ममी ताखी लंबीदा मी चटपगी चांग यामना नेमखी इरोइसेंबा अमदि उरिपोक की मफम खरदा जनरल स्ट्राइक सगतप कांगबुना लंबीदा लाकपा गाड़ी सिंह थिंगबगी थबक चथकी खोंगजंग सगतपदा सरुक याखिबसिंगना मणिपुर यूनिवर्सिटी गी हौजिक ओरकलिबा वाथोक अथुबदा लोइसिंदुना महिरोइसिंगी मही मसिंग तमननबा मरी लेनबा सरकारना सिनबियु यूनिवर्सिटी गी महिरोइसिंगना पामदबा वीसी लोकथोकदबनी मणिपुर लेंगाकना यूनिवर्सिटी असिगी वाथोक अथुबदा लोइसिनबा होनगदबनी हाइना आईएसटीवी न्यूज़ द फोंगदो रखे इम्फाल जिरी लंबी की सगोलबन मोइरांग लेरक मपा अमदी कैथेल मांबी फाउबगी मरक्ता बन सगोलपनी चिंगनबा मियोय कयाना लंबीदा लाकपसिंग थिंगबगी थबक चथकी चथरीबा पुंग निफु निपाल की जनरल स्ट्राइक असिना थौबाल डिस्ट्रिक्ट सु महौसा की पुंसिदा चाउना अकाइबा पीखरे जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइदुना थौबाल कैथेल थोंग हांगनखिदे लंबीदा मी चटपगी चांग यामना नेमखी खोंगजंग असिबु सौगतपा मियोय सिंगना थौबाल थोंग यारिपोक थोंग अमदी वांगजिंग थोंगदा अचत अवोक सिंग थिंगबगी थबक चथकी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जनरल स्ट्राइक असिना महौसागी पुंसिदा काइबा पीखरे डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा तोंगान तोंगान कैथेल सिंग थोंग हांगनखिदे पामदबा थोकदोक थोक्तनबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस न मफम कयादा अकनबा चेकसिंग थौरांग लौखटखी जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइदुना जुगनु कैथेल थोंग हांगनखिदे दुकान सिंग थोंग लोनखी जनरल स्ट्राइक सौगतपा इमा इबेल कयाना लंबीदा थोकलक्तुना अचत अवोक सिंग थिंगबगी थबक चथकी मुशुना चथरीबा पुंग निफु निपाल की जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइदुना इम्फाल लोमदगी मोरेदा गाड़ी चंगलकपगी चांग नेमखी हाइरी चथरीबा जनरल स्ट्राइक असिना पामदबा थोकदोक थोक्तनबा पुलिस न मफम कयादा अकनबा चेकसिंग थौरांग लौखटली जनरल स्ट्राइक असिदा हौजिक फाउबगी ओइना हिंसागी थोकदोक यावना अचत अवोंग सिंगदा फजदबा वाहै वता सिजनबा गाड़ी थुगाइबना चिंगबा थोकदोक अमत्ता यावदना शांति ओइना चथरी मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एपी पांडे लौथोक्त्रिबा फाउबा खोंगजंग चंगसिनगनी हाइना मुसुगी प्रेसिडेंट एम दयामन्ना आईएसटीवी न्यूज़ गा उनबदा फोंगदोरकले मागना मखा ताना हाइकिबदा मेघालय हाई कोर्ट की हानगे एक्टिंग चीफ जस्टिस टी नंदकुमार न लुचिंगबा मियोय अहुमना साबा फैक्ट फाइंडिंग कमिटी अमा सेमलिबा असि याबा ngamloi कमिटी सेमबगी वाफमना मांग थाद्रिंगैदा वाइस चांसलर हाना लौथोकदबनी हाइखी गाड़ी तब सेकेंडरी लाकदने फैक्ट फाइंडिंग कमिटी से याजरो अखोई डिमांड अखोई वाइस चांसलर से रिमूव तौदबने है फंग्री फाव मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन मखा ताना खोंजंग चंजन फाउद मणिपुर की तोान तोान मफम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन महिरोई लूप तोान तोान क्लब मैरा पाई सपोर्ट तौरना अखोई मपुंग फाना हजिक चथजरी लोना ममी से तोान तोान जिला ममी तारे है तारे अखोई कईगुम अखोन चंहनजरीब खोंजंग असी मखा ताना सुम चंहनजबसिदा कईगुम अखोई कंसर्न अथॉरिटीना वाइस चांसलर से लौथोकपिदब तारगदि मसिदगी हेन कन्ब खोंजंग अखोई चंहननब मणिपुर की लैरिब तोंगान तोंगान अखोई सपोर्ट तौबिरिब पुनमक लोयना चंहननब अखोई सेम सादन लैजरी मैरिक पिदगी मैजाउबी ओंदुना लमदम असि कायरमदाइदा फम थादोकपगी महुत्ता मणिपुर अपुनबगी सक्तम कायदनब सिनबना हेना सिंगथानिंगाई ओइगनी हाइना अमुकोगे प्रेसिडेंट पीएच देवाना आईएसटीवी न्यूज़ द फोंगदोरकले चीफ मिनिस्टर न लुचिंगबा मिनिस्टर एमएलए अमदी बीजेपी की थौमी सिंगना भारत की प्राइम मिनिस्टर अमदी यूनियन मिनिस्टर उन्नदुना मणिपुर की लैरिबा इशू सिंग अमदी इंडो नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारेशन की मतांगदा वारी शानकिबा अदुदा मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकपा याबा वाफम यावरक्लबदी चीफ मिनिस्टर न फम थादोकनी हाइकिबा अदु अमुकोगे ओइबा माइकैदगी करी फावी हाइना आईएसटीवी न्यूज़ न हंगबदा प्रेसिडेंट देवाना मखाताना वाफम कया थमलखी मणिपुर से कन्ननबा मणिपुर ngak senanaba अखोई की लमदम सिगी अहल लमन मयाम अमा थवाई थाखरबन सिगुम्बा नागागी याम सांगना चथरैबा अदुगुमनबा पिस्टोक असिगी वारोई सिनेमा लानी हाबिस्ती अखोनसु अदुमक अखोई मसि भाप ताय अदुगु माना फम थादोकनी हाइबगी वाफम अमा यावबसे अखोई फम थादोक्त्रिनेदा करी करी तौरंगदगे हाबिसि फाइदगी लु कन तौरिछि हेन मरु होइरिबसे कईनोदा सेंटरदगी करीगुम वाफम अमा यावरक्तना मणिपुर की टेरिटोरी दा मणिपुर मियामदा
divide to be abo wafam ching yaure adu kanduda ngasagi center da karim ta hairam dana pham thadok lo koi pam de fajana assembly kawraganda opposition ruling pumna makcha manana amato na stand lomina raganda akoi sigumba manipur kaina na bai masak yaurba manipur tugaina na bagi agenda che puthora abanina akoi manipur ka india ga gi marak ta lainari ba relationship che akoi ngasi dagi loisile haibu wafam phau yauna akoi fajana assembly da thama maganda makoi ma ni pham thadok yu manipur miyam pumna amato na lemina chi haiba wafam che ai thamjani nge Devana Makhatana Fungdurakpada BJP Manipur Pradesh ki President Bhavananda Prime Minister Honorable Matungda Framework Agreement Karishu Kiningai Eba Wafam Yaude Aseng Bachumba Kangdringaida Karigi Akiba Faugodoribano Haina Chap Chaba Wafam Amata Fungduraktab Aduna Prajasigi Marakta Tangdu Laita Daba Ohele Haiki MP adu BJP ki President jo Eba Bhavanandana Thamiba Wafam se ekoi masi tarana loba yade tarayna loba yade habiti masagi Prime Minister Levenda ekoi hana mamang da chapada su hai Prime Minister gi akoi gi wafamna aroiba oigani aduna taba atay atay na haiba singjidi na koi thajaganu haiba je ekoi da su hai ekoi gi waroi sin ama lakani haiba sidi yam chawna leibina akoi da di panic oiba center government na kari paami ge haiba je pungdo ko su leite mayam da ingit ama pira ko su leite ba thajaganu haiba khaktane ba mana haibadu khaktana official oigani atay na haiba je thajaganu haiba adu mana kari paami ge haiba de ko de ju khangande aduga chaliba team singida ju khangande ngasi phok kanam to phongdok te adu itabdi aikoi gi solonda manipur di sigumba organization NSN IMG agenda adagi India government gi yeng go meeting lawrak liba step mayam singida aikoi na kai panic oiroi dori no Mahairoi Singna Manipur University ki VC Loktho Uhaina Changsin Bakhongjangda Police na Chathakiba Thawongbo Wakal Yaudabani Wathok ase thuba matamda loishinduna Mahairoi Sing Larik Tamba Fanghalo Hiramasigi Matangda Amukona Kupna Yengshili Haiki Masi University da thoiba thodok chidesida aikoi gi University manung le thole musu da gi lai Teacher Association yaure Staff Association yaure loinana sidagi hendo ga local guardian oba organization mayam mi yaure maira pai bi yaukale adugi mathakta amu akoi gi joint student coordinating committee yaure masi yamna pikpadagi mairik pidagi majau bi horok pai bune BC na hori ba ihauchi lalo buna injan bani ka na ga haiba sidi masa nan thokpa ngamna na ba mayangi tat amakak ne na ide adu maina haininge BC na sigumba manga kandana sumaina leithokpa aduga Manipur gi government amasung center government na atuba matamda Manipur miyamna pami ba yamna democratic oiba hong chingje masidai sida moina khandara ganda atuba thabak lokhalaga Manipur sida normalize oen badu yamna phagani aiko yaukselakani tongan tongan ba loop akan mayam jing yauksela agadi Manipur tho ningda ba thodo wathok mayam ama ada misi mina asopan mayam hengalakani madu Manipur miyam gi oina yamna laibak thibu oigani madu thoktringa da center government na state government na yamna phajana miyamna pami ba simak thabak oina onthokpaduna aikoi leba mucha taba adu yamna miyamgi khanba adu government amane na lohun wadu phagani haina ai adu mane thamjan Manipur University ki Wathokta politicalized Tauhaningde Haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration K. Sarat Kumar na Fongdokre Wafamasi ngasi Nitya Patu Thektalaiba Party Sigi Officer Vice President Salam Joy Amadi General Secretary and Nimbasyaw na Pangthokiba Paugi Mifam Amada Mahak na Fongdokibani K. Sarat na University asida Mahiroi Oja Amadi Leibak Miyam Yaw na Changsiliba Khongjang asi Warashin Purak na ba BJP na Luchingba Government asina Angamba Thakta Hotnari Cherak asida Youth Congress ki National President yauna senglaba University asida changsinduna khongjang saruk yaruba haibasi wahang kaya hangningai oi Congress na wathok asida hakthengna na yakshin ba asi politicalized tawbani haina lobada aranba oiroi asigumba maring marang ba thabak tahoningdi haibaga loinana wathok oiraba boundary pillar marfu dagina marfu nithoi fawba Congress ki matamda survey tawkhibaga loinana fencing hogot khibani haiba miyam na khangnaraba wafamni hiramasigi matangda matam adugi MP Dr. T Mainana Parliament pukhatuna hangkhibada Ministry of External Affairs ki MOS Pradeep Kolna
Asigumba yetnaba amatta laite haina parliament ta paukum pikiba aduna wathok asi ohelakpani BJP da thangjinba chumloi government asina state asida tangdu laitaba puraknaba hotnariba asida lebak miyamna su mateng pangbiu haike अखोगी महैगी लोइसंग ओरिबा महैगी पोकई ओरिबा असिगंबा यूनिवर्सिटी एमदा पॉलिटिकल की खुदोंग चाब लौनबा राजनीति की खुदोंग चाब लौनबगी दमकता कांग्रेस पार्टी के एमएलए सिंह यावबा कांग्रेस पार्टी के लुसिंग सिंह यावना मिफम हमनंदना यूनिवर्सिटी की हॉल दा अदुगा मी ऑफिस दा वांगांग सकना तोबसे मसी ख्वाइदगी लाइबक थिबनी पाउगी मरक थतना तेमे ब्रेक अमा Winkies mini Swiss roll and bulak laba. Pumnama slow motion adum oil. Punsibu Winkies am tadi piudana. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. June thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi banumiti lakliba July gi tang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Nati chat lagi ba. Please ay chat lagi ba. Election gi matam loikrabadi adu tuma amu unaru phangaro asum tawna mango season chat khabada adum haina Winkies mango Swiss rolls adum phangaro khangedana Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba. Please ay chat lagi ba. Target ke season loy krabadi adu dima amu hana una phangaro asum tawna mango season chat krabada adum haina Winkies mango Swiss roll adum phangaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info admission open class 11 science foundation course starting of class 16 July medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July special futures supply of the study material from Delhi weekly test strictly in the NEET pattern free student safe secure mark for 80% and above hurry limited seat only we nourish your futures. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo Punsibu Winkies am tadi piudana. Winkies mini Swiss roll and bulak laba. Pumnama slow motion adum oil. Punsibu Winkies am tadi piudana. Papa Quick zone gidi tatatis college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na adu suma takta superlink footing gi offer me amon pirisi di tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar dudi sana gi mohut yangna sin bayar andre I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo Punsibu Winkies am tadi piudana. Break matuna taram nok chire zima khata ba pao.
Ministry of Women and Child Development, Government of India na sinduna New Delhi de leba Le Meridian Hotel da pangtokpa Women and Child Development ki National Conference da Social Welfare Minister Nemcha Kipgensu sarukyakre. Thoramaduda Women and Child Development ke Union Minister Maneka Gandhi, Minister of State Dr. Virendra Kumar na maruiba miyoy singoy na sarukyake. Tungan ba state singi mari lainaba Minister in charge amadi official kaya na sarukyaba National Conference aduda Social Welfare Minister Nemcha Kipgenna Women Helpline hangdoktuna thabak hawbadagi tha kharagi manungda case chaniga humfutaruk lakhi madugi manungda chada marfudra manga case loishinba ngamkhre haiki. Mission Indradhanus MI gi makada piklip angang singda kudung tiningai oiba laina mapal dagi ngakthoknaba amadi miro laba nupi singda hidak kapthokpagi thauram Chandel district ngarang pangthokre. Chandel gi DC complex ki mini secretariat leiba DRDA gi holda Health Society Chandel na sindu na pangthokpa hogdokpagi thauramda District Health Society Chandel gi chairman oiriba DC Krishna Kumar, Chief Medical Officer Dr. Romi Yauna mari lainaba official sing na sarukyake. Go to Village Mission District Administration Bisnupur na sinduna Bisnupur Ward number 6 Teleba Lining Thau Mayangamba Laibungi Community Hall da pangthokre. Tauramadu the department kya gi official singsu sarukyake. District Administration Technopolgi More Sub-Division ADC Office More na sinduna More Ward number 3 Teleba Ima Kondong Lairambi Haraubungda Go to Village Mission ngarang pangthokre. Thauramaduda More gi ADC and Bankim More Police ki SDPO Sandip Gopal Das yauna Marileneba official singamadi Maite Council More gi President M Thoibana chingba miyoy kyana sarukyake. Chief Minister gi Haksel gi Tengbang Card amadi atay khudong chaba sing miyam da fanganki. Chandel District ki Jaupi Dasu Revenue Secretary K. Ranjit Chandel ki DC Krishna Kumar Yauna Marilene ba official single loina na Go to Village Mission pangthokre. Ujwala scheme gi makhada miyoy kya the gas connection pikre. Mission for Integrated Development of Horticulture and Soil Conservation Manipur gi meeting makhada District Officer Horticulture and Soil Conservation Chandel amasung mahaki staff singna Chandel District ki manungda leiba khulkun mangada champra pambi chamanga yenthokre. Soil Conservation gi AOY Nimai Channa Lomi Singbu sentok en lehenaba thabak ase paikhatpani haike. Raja yenba mafam akoina channingi oina kun manga yenbani kun mga dui manungda masina aroi boina akoi ngasi monsang pantha ba village asida yenjare Seram Amuyama Meritorious Award ngarang Siljagi Seram Khuldelaiba Sri Govinda Mandapta pangthokre. Thauramaduda handa class 10 gi parikyada first division da pass tawraklaba mahiroi singda mana mathum pitune kai khumnaba pukning thogatpa utkre. Thauramaduda Government Girls Higher Secondary School Siljagi Principal Soibam Haridas yauna saknareba miyoy kyana sarukyake. July gi tang tara mari dagi tara turuk fawba PNB Met Life na sinduna awang nong puklamdam gi oina Guwahati Nehru Stadium da chatakiba badminton tournament Manipur gi mahut sinduna sarugyakiba chaitara manga makhagi nupi gi singles da leima popam Diana Devina winner oirakle hairi. Hauzero bada maroiba pao amukahna. Manipur University ki VC Loktho Haiduna Musuna Chatariba Pungni Funipal ki General Strike na Mahusagi Punsita Chawna Akaiba Pire. Amasong Manipur University ki VC Loktho Trabadi Mahaki Matakta Fact Finding Committee na Tigatpada Warashin Pura Pangamloy Haina Hanagi Deputy CM Guy Kangam na Haikre. Hajifau Bugyo na Steve na Pijapa Pau Matanga Shira Lesinjere Meeting Tabiri Basing Bomoka na Kurumjeri.